Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malar muka dalam acara petik laut selamatan tasek malar muka kak dinto antatia ilmu sema barokah ban malar muka ngolia rahmat Allah alhamdulillah. Kasih wali si anyar nih kak pada dong kak ku coba melempar manggis ku lempar imam melihat tapi aku coba imam melamar gadis ku lamar imam oleh pangurbi kesi pabennya asokor jepera ales empian cokor mon ajalan ring malantingan maator bentor ngabas gelung ngajak nabuk tinggi maenga kocor pajet mapan mon ales iyoker mon keneka emas seneng beker mon ajalan binina kaula tak cecer ben samper bila ebeng kes yu betes saker-ker. Yuk sama-sama susis wow susis suami takut istri jambu wow jambu janjimu itu busuk sabitek 6 tahun Indonesia merdeka 6 presiden kasamangken yang memerintah tapi anapa Indonesia mak menderita sabab ring korupsi kasamangken engak gurita Insinyur Soekarno presiden pertama lambek berjuang melawan penjajah berjuang tanpa pamrih nikah jet nyata lepas jabatan tak andi dunia napa-napa Jenderal Soeharto presiden yang kedua aja juluk bapak pembangunan Indonesia pembangunan kasamangken mak bakun nyata contohna listrik samangken kadisa-disa senomer telok ruwa BJ Habibie orang ngagenteng kelahiran Sulawesi masalah timur kaburu every misi jajah pendapat kala introfikasi banyak sengongsi senomer 4 almarhum Bapak Gus Dur putra ulama Jombang Jawa Timur sengareng malansingan lamba ende iatur Insya Allah se ala kota se tak kira ancor susis wow susis Pak tinggi miknya wera susis wow susis pajak ke mata de nyetor nomor 5 Ibu Megawati Getir roda pemerintahan serba hati-hati.
kabinet gotong royong kanggo membrantas korupsi. Krisis moneter emak bisa diatasi. Sesa mangken Susilo Bambang Yudhoyono mon aneka bekel dari TNI. Dereng landingan pembangunan nangiring bentuaki. Malandingan mata odi melasaki. Ser susis wow 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 susis. Suami anak na istri. Susis wow 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 susis. Suami anak ko istri. Alawa malam mangken tak kira rogino. Karena sing ngundang pejabat tinggi. Saking ongkos kapak tinggi kita madedino. Insya Allah Pak Tinggi meliakina gigi. Rukuna Islam lemak banyakna. Maca sahadat Adon senomor setonga. Langkong Pak Tinggi alako salat sekaping dua na. Majer sakat cakna Pak Tinggi nomor telok na. Puasa kaping 4 ongko haji kaping 5 mon kabesa entar ben palemana atau rejo lopa budi majer pajeko melepako mak meletalam. Ngakan tomat kadisa salebung. Lamun ngako reng landingan orang Islam. Se muslimat tak napak tinggi ngereng aku dung. padet lemak maju kok mondong maju kok lajeng telohan katale padet banyak taretan sing angkui godung. Arah apa ke? Aduh se apa jeng Pak Tinggi aduh sakale. Kau leman kadisa dua Juko benteng esorotono. Kau le imam banyak ngocak orang ngajuba. Padahal mon panteng cak napak tinggi engak Rano Karno. Aja melian sejuko tono. Ngalak kadung-dung tepak kamancilen. Aja akan caan empian Martono Pak Tinggi. Bila tedung ampo aja ilen. Kakek demam jangan nom tomat cang karona bedai polo andi ganda imam akeke nanyor ngak ase nyaman kenika kenjo tolokna Susis wow 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 susis. Suami takut istri. Susis wow 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 susis. Kian patrol hiburan. ye 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 Jangan karo jangka jangan teka kero hik nyare pasangan. Dian Jangan koncang komit
ada gigina tekak genteng Pak Heri kare Gusena tekak genteng no ada gigina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok ngosokan Apa? cok ngosokan Apa sih ngusok? Satya dalam rangka petik laut, ayo kita doakan malar moga se alako kata se tahun 2012 ada malar moga tertambah raja hasil panenna. Ya ruah kan doan ngak ruah mun barobaran mercon masa berdoa. Ya ruah Tapalang letuk ya dena kan palang. sakeceeki bulan belu ada menghadapi dua masalah. Apaan? Yang pertama ini bertepatan dengan bulan suci bulan Ramadan. Januar apa? Boya pas engkau benbak dari alakwa apa kek? Bo, jangan putus asa. Ya cek lemule nengi masjid. Ano tak alakwa dia. Bo, ya berdoa desa. Mari berdoa salat tahajud mari ruah ajar tuh anak santet. Beh, Arya mau berak jelas santet ibang arai orang ajar santet kan Arya. Maksud apa? Orang bila andik tuana santet sejelas musona ka orang no. Maksud apa nah? Mesti nyihir orang. Oh, kalero. Mak bisa ke? Benih nyantet orang kalero. Du nyantet. Arwah perbuatan coba. Du nyantet apa bu? Boy dinakan semak ka Sabar. saboon, Ah. semak ka Tasik. tasik ka gunung. Ka gunung. Ya mun namen jagung ya jaga celeng. Bu apa hubungan nabi santet bu nah? Boh. Nah celeng tak belum masuk. Ah. Celeng bila kada rosak salok ke gampang im. Satya misalnya ya. Ya, Pak Tinggi. Ini Tegal. ya. 2 hektar misalnya. Ah, Namun jagung. ya. Saya jelas musona benih manok. Benih Celeng. celeng. Satya mau mana celeng datang telotrak dari lauk. Duduk. Ada celeng di numpat truk. Bu umpama Tahu wan. tak numpat truk supir ay kulur bi celengah. Umpama wan. Bawa ni umpama atau pak jenglot lah supirah. Bawa mak jenglot rano. Macam pengga orang bana. Misalnya celeng dari gunung turun seket Ya. deki. Caranya mengatasi celeng beremah. Di malang jalan aja celeng. Oh sari jalan na Oh ya. iya, soalnya celeng lo tak berak setong. Iya. Arwah sepote kado. Mun sepote lang udah aman, kakapi toron lah. Oh, Arwah sak belum nak nongkok katabun, nongkok katabun, santet kado. tabun na sate. Dek, capok ya dek, rata kabudi, blek 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 blek. Mak blek kan kan. Oh iya mati, soalnya tak ada kalembeng apa nak robu. Blek. Oh iya ya. Oh. Pak Tinggi hasil jagung ngabanyak Gara-gara Martono tukang santet. dari yang Kok kok santet to kebon? boy yang kok buru tahu coba tukang santet no. Kok santet tak kebon? Ba iya. Anu kok minta doba kabung, kok doba gendia cerbadan ngolan. Satya misalnya Pak Tinggi tak ndik Tegal. Perak le ndik Sabah. Iya. Saireng. Kita meni padi. Iya. Musona benih celeng ya. Benih. Sejelas manok. Mano? Berema caranya mengatasi manok. Mano ro pada tengah dari dima, dari atas dari dima. Sak belum toron manok. Arwah sadieu kado. Heeh. Para depa akan mano tak langsung nongkok ke abu lebu. Abuk lebu. Arwah betek. Betek ada. Wur. Mak ur-uran kan. Kelepek kan ka bobo. Iya sering arwah kalembeng ndak kelar ngeber wur. Iya. Oh iya. Pak Tinggi botena padi arwah banyak Banyak gara-gara Martono setokang santet. Satya mun pas umpamana Pak Tinggi tak ndik Tegal tak ndik Sabah. Maksudnya Libur mancing kata sik misalnya. mau kian nganu apa nih? Iya. Nasi gulung aja nih bungkon kita ngakan keado. Iya jadi ya gampang berak Martono aja. Bisa pakai. Bah tahu saken tengahan kan pinggir sering kor lai temu jalan aja kok. Jadi pinggir sering tembak ada. Santet git adolon santet roy. Nangali belena Santet rajungan santet pasanan odang santet. Satya tak libur kata asik Pak Tinggi Iya. mancing nengi songai apa mampu mun kaing taber Apa boleh yang taber gampang lebih buah. Sajen resi bro. Mun apa mun aing taber cek gampang. nangali odang isongai taber Santet bedr santet nangali kotok santet siongan pakai ring.
Mata santet sioman. Arwah bodo sengaan. Oh, ring mun bodo sengaan, dia santet-santet benda rombon na boli. Oh mantap iya. Bo tak kening jo. Oh iya, sengak na siongan yereng dua. Yereng. Mon sebakna ke. Bo biasalah. Engkau tahu kena siongan paninga. Sengak dina. Ya. Set panas no. Wah, arwah panas, sila panas boro. Iya mon. Mun tak bener totun. Mon sebakna mon. Adep. Bamak lain di mana? Lain tengah nongkel. Di engkau bila boro pas teluare no. EPC keluar dari potenan. Iya. Mon sebakna no. Jangan di langsung gangang bulan lah. Buma apit ya no. Wah, keluar nak kanak bas. Beh, apa kalau nak kanak? Wah, jangan di sengaan telep kok. Mon siongan sengak yereng. Yereng. Mon sebakna. Ya, dok. Pak Tinggi tak tahu tertawa kasengan berak. Siapa? Pak Tinggi. Nalah, mak tahu tibe. Iya, mak tahu dia mak buru kape. Mak buruan no. Alah, bodoh bapak dari bodoh pada Pak dan Ramil, Pak Kapolsek hadir. Bodoh dari Kominfo, ada kan dari Kominfo tema bodoh. Kominfo. Abe eka senengi Kominfo lah kasoon, alhamdulillah lah. Sebagai ucapan rasa terima kasih mumpung bedagian patrol. Maksudnya? Martono malam ini bisa tidak bisa harus menyanyi. Lagu apa? Dangdut. Oh maaf. Apa ke? Kok mulai ya bojong tak oleh nyanyi dangdut. Bocok perak mau menghibur masyarakat dinak bok Mulai tak oleh jok maksa. Bage. Apa? Neng senang Pak Tinggi. Apa? Pop. Apa boleh pop ya? Ai mak sarang. Tertai bagi wa Ustad tika Pak Martono tika alawak tapi selema bekto cuk pakalupai. Bo iya mempola iya kangko. Neng senangan apa panitia ke? Apa? Lagu keroncong. Apa boleh keroncong? Tak usah nyanyi buat ngucak keroncong polon-polan ketel. Iya mak jak sarana ra bokna. Sila tak pareng aki kok. Mon keroncong nyaman ngalak sing ngeslo. Berapa? Bengawan Solo ria berak. Ya. Jin ban bau termim. Bak na repot seru nyanyi lagu dangdut tak bagi. Iya. Pop ngeter keroncong onjuk masa nyanyi apa ya? Kebetulan bodo kentrong anu apa bodo patrol. Patrol. Arya situ bondo patrol ekan diria lomban. Dian musik di bawah asuhan Bung Heru. Iya. Arya kolaborasi antara orkes dangdut bersama Tong. Coba tundung si raja baru mau bunyiin enggak? Tundung si raja. Coba. Mama alawak kia munyiat aja. Iya. Mata nengi dia dah kali. Ini kesempatan emas. Ban kancan bertilawak boleh her. Coba sini kini tundung alun. Sini kini. Saya aja dah. Bawa paranying lah. Mik kita jodi ija Ben Heru. Tuku kotekan jarno. Taranying. Serwa di Timur. Perak ria tak amuni. Ara apa ya no? Iki mati situ Si aja bawa datang ya. Tulat. Bobo namun terkau orang tulat. Sekarang kok tong mare lagi. Ya. Tong mare. Coba bagian arah sini neguk kan? Kentok. Bah. Kendang kok ya. Langsung wanang kok kendang wah. Kendang. Kendang Banyuwangian. Ngoti kendang ada. Sip. Hoi. Watina. Mansur sebagai penyiup. Gian kakapi nyalaje koros kakapi. Perak Mansur saya jarajaan. Coba Mansur. Heru kare tolangna. Ora tak kare tolang ngabini ama lolo no. Nganggo binin bampa. Watina. Mansur penyeriup Soleng. Ma coba sur. Si. Atelik piutan. Ngara biasa yang bolik tulidan. Ya. Coba bass gitar. Sih aroko. Coba kakapi malam. Batina orang tidak malah tahu bagaimana kemampuan dari Gian Patrol. Ladek lah mulai gelok lagian maloloy. Sip. Idenya nyaman tek peltekan. Tak kertek penal lah tek peltekan. Belatina ya. Karena ini ada dua kru musik, kolaborasi antara musik dengan patrol. Malam Satya yang pantas untuk Martono nyanyi apa? Ya coba-cobalah. Opo kek? Lagu Ring Madura. Si Madura? Bisa mas? Sip. Mun tak bisa beri PC toron. Iya. Tina,
Are kacua kibilane penta-penta tak tahu kan todus engko. Mbak naik seorang bener dus wah. Kuma. Atus dia. Si raja. Ekin jolok. Bah, ada sila tak tahu makan ning jolok nawana. Manjan dira buri malam marah juri ayu. Iya. Lagunya Ring Madura. Iya. Orang dina tak tahu baru asal usul rolnya. Ring Madura, kabenyaan lakar kelor ke. Baik, ada ngantang lopot ya. Ring Madura, kabenyaan lakar ke oke. Iya arwah seko oke renga. Kelor ke. Salbar lolo. Yuk, 1, 2, 3, 4. Teng deng 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 teng deng 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 teng deng 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 deng. Apa aja? Melodi no. Di mana melodina patrol jera. Ew njak teng geteng. Matuan kok geteng. Maaf Pak Tinggi matuan geteng ya Tinggi. Bo ari ay kabol lo. Oh tali geteng ya. Bodo geteng tapon ngaria ya yo. Oh lambok mararia. Iya. Satia. Rakok. Usara jadi salah mana. Mun aja mapan mun ori ngadolan malaria. Arokok Sarah. Tak usah geteng ya. Tak usah. Nong no 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 nong no 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 nong no 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 nong nong no 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 nong no 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 nong no nong no nong nong no nong no. Lala terus lagi. Ada apa boleh no? Tidak matu aireng. Bawa matu aireng abad no nong apa? Ayah dia main lancongi. Ban matuan tak baru jaga kape. Anak ratin re. Nyaman tak tahu kikiran, tak tahu kikiri wingko. Ya men bernongkan kan dia akan takut kan. Yuk, teng Nong bernong. Baik ya. Aku musik mata salmin lah. Ya. Yuk. 3, 4 teng dedeng deteng dedeng deteng dedeng deteng teng dedeng deteng dedeng deteng deng 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 teng dedeng deteng dedeng deteng. Ring Madura Kabenyaan lakar kelor ke. nyama deng-gendeng eba oba nyama gus bagus Arab Malah dari Quran. bireng landingan Pasal put di batang sana. mai baburu kae long rabona Mamanis. babeni manis ingat ring sengong pak biasa pasal but pasal salan banyak pasal Latina but maleta do padare karangan patrol. ring landingan Kabenyaan teh sengong. kau Ani bani. Ring Madura kabenyaan tak lorke. nyama deng-gendeng Piring Madura ebe obe. nyama gus bagus Arab ngalak dari Quran bireng Madura Pasal but di pasal salah. Mansur Lonjur. Yaya Yo Tete Atete. bilang ngocak kadar Amunyi kader. pamunyi kader mon ihlasan nolongi tatang ke lakar tak menang karing landingan Betul. maske jauh taretan esare urusan tingkah paling ngasete keng sayang bahasana malandingannya mana bilu tak temo Konco bunggera. cetak kabung gera bilu tak temo koncok bungkana Dia konco bungkawas bila taman tombo bi apa mendadak bunggera. se Madura tanya bungka Madura roh tak cocok. Soalnya berak bungka. Mun bungka roh buah adalah tak bisa taman. Coba bareng bunggera. Kan rantai tamun. satya orang dinak malai jelas Ya. se masih kocak bungker Konco. bungka Bungka. Bungger. kababana ramo Ya ada. beramo apa mentah kasih ada ya ada mana ada Ramu ke senggim. Satya ngapa tinggi.
Pak tinggi kuat tapi ramun tak kuat lotot. Bah iya mun polana. Ada perbandingan nih. Pada nak gedang. Pada naring laki bini. Ramu tak seken lotot. Locot. Banyak ramu tapi mun ramu ningakkan gedang. Ada apa ya? Ramu met ngaremet gedang. Bilangin santak rebu. Rempak. Coba enggak bukan pao. Bukan apa? Acem di mau ada acem rebu ningi lorong. King muntai boger. Mentai boger. Heeh. Arwah ramu nah. Kabur kate mun yang ketit doi. Berarti jak pada kotekan mararia. Orang bini keluarga Pak tinggi arwah mula negu jiwana yang ramu tak kira selingkuh tak kira tukaran. Pak tinggi di mas selingkuh ya. Boning patoan. Patokan banyak selingkuh. Heeh. Oh ini melandingan. Oh budak itu Ya Pak tinggi setua ngopo. iya. Mun si Satya. Janjian. Berarti orang landingan tak andek lah nyala. Betul betul. Mon esalae innalillah. Urusan todus kang kuwi kek lage. Tarona nyabe asandeng are. Keng sayang bahasana reng Madura nyamana. Bilu tak etemu. Konco bungkre Reng Madura kabenyaan lakar segeroke nyama deng-gedeng bireng Madura obe nyama gus bagus Arab ngalah dari Quran bireng Madura pasal pun pasal salah Imam anyorngan Atim aceleng Eksan acembut Bila Martono je gendeng Sia Bila Martono cek gendeng bojok Tin aja kosot ya kosot Assalamualaikum. Gimana lo satu lagi? Karena ini sudah memberi salam, ya. Kita wajib menjawab. Nyembawa beberapa tak latih. Jawab majulah. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini marah siapa bulit buat Narya? Kok tak latin kok. Pak Kancang. Marah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya alimu ya habiru ya mu'bin. Ya. Siapa yang tua nasir kanak Ria? Pian cok pera ajo wop taker maca tuana aser. Kenalan dimin-dimin kan? Keadaan. Do. Keadaan kenalan ke lu. Kenalan. Ada kopok. Ijo anu kok cetet kudet dim. Pira minta kenalan cek saran namanya ada Pak Mata bola ya. Matana. Kenalan Bongkia bola kenalan. Ay, ada jadi alus king sakit kaproim. Kenalan dulu. Kenal lagi. Kaula seanyama jenutu. Mbak Janoko mun lemes ya. Arya gendeng. Janoko sing ngangguy topeng. Mun Janoko sing ngangguy. Ki sing ngangguy topeng. Mun Januto kan nembah nempian ki. Pak tenang. Pak tinggi asli tahu dia ya. Tiba nemban Januto apa? Lanjongi. Empian pasera engki. Kok saya sambut Raden Brontosoni. Seno. Hah? Seno. Seno kokona lanjeng. Monsoni. Kan maduna bekna. Tina mak lebur ngalak wini na oreng. Engkau gengku. Weh, nyari lain. Nah iya. Nah tak nemu. Kenal lagi empian pasera. Kenal lagi. Engkau sianya makatot kopo. Weh, koco ya. Katot koco ngapri bang abang. Kopo. Kekere tempengan.
Demak antara timpengan buat Hah? antara demak. Yang ku motor truk kau nimpeng-nimpeng nih kak. Oh iya. Maksud pian nika ongke ka panggung di Subkominfo nika napa Kang? Kaula iundang sareng Bapak Heri. Hah? Oh. Mana ini saya mereka colok. Pian jot mata kerja. Empian yundang seram pian. Iundang Bapak Heri. Bagian Kominfo. Kominfo. Pas maksud tuh. Pas Pak kaento tapangki kalaben Pak Tengki kaula. Ongki Pak Sera kora? Taon Al kaula. Apa? Al-Mumadin. Ya, Salihuddin kok Pak Almadin ya. Sailutin Batenggina. Jamaluddin. Arwah kelek corong alak bidang. Oh iya. Pas. Pon beliau kuat. Pon jalan lagi kilong ipaluang nggak boleh wadah. Kaula katemu bi Pak Tenggi. Kaula soro nyumpeng lagu-lagu kok. Lagu napa Kang? Taoneng na soro perak ngibe lagu siir kaula. Pon. Ya lagu-lagu pon kanjen ikan daerah aman. Nika malandingan, nika disa aman. Salam meden nika salam meden tasik. Nika rokat disa. Jaluan apa? Bompian mak nyumbang seher. Bah, Arya berak bodoh kopeng tadi lobang anak dia. Apa ya? Kan mangkan bodohnya teroy di ngaki. Botak ngiti. Arya pun Pak Tenggi soro nyiher. Pian kopok kia. Bompian anu nah. Kaule soro ngocol seher. Lopot gini kayaknya. Ya boleh nah. Mata anu. Tidak lah kaso. Mon empian nika ngibe asiir kaula atas nama dari Dishub Kominfo baktoben tempat ngatore. Kang kuya Iringan nika? Nanika Botak Anu, cocok mau iringan ngakui kalendong. patron. Ba tong-tong kok. tong. Napa mau pakai tong-tong, napa pakai irama gam? Botak cocok. Kambus. Tak cocok. Napa sih cocok? Se cocok garua mun siir napa erengan. Tak tahu kaula. Hari ya gendeng. Aduh, capok boleh dia dai. Ontong kok saya capok. Garua mun siir se cocok garua hadra. Oh, boleh kamar tono. Pon tak mampu. Pak eset toh. Sering buat lah nyurut ki boga kangko. Aku ni ibang Kangko kan geblak pas. Mata mampu aja orang perak hadra. Bah bau nah tak mampu. Hadra tak bau. Colok nah. Colok nah hadra. Colok pian. Ya. Aduh, isbo hari. Kira-kira men ngiba nak anak napa Kang? Tuh. Ngiba kancang men. Bukan bodempian. Pun apaan bodempian? Beliau boleh. Ari ya gendeng pian kancana gendeng. Tina, ni tak jangan terenjo. Nanti ya malam mah bindul dia. Hari akan locot gigi kok kan gara-gara dia ya. Mbak darengan. Mbak men pas nabuah hadra siapa nih nabuah hadra? Bah, engki empian nih paneku terbang gelu. Mbak men minta bantuan kang engkok. Baca nu perak katibi nang kita nyanyi mun si. Bang kia boleh colok lah dore ya. Bari ya kacolok-colok. Kulo nukuan apa kau lah? Empian paneku terbang. Oke. Terbang hadra gerua tepes bunter. Kio nih. Caranana bu perak tanpa cangkem mah. Cangkem tanpa. Tengah na gebak. Berapa? Tak ding tak ding tak. Kan gampang kan perak. Pian. Tanang pian saya guli perak ngene kan. Siamunyi. Ayo nganggo colok nangko. Pian gigi ya. Oning. Pian neku korbion kaula kotekan. Kio ning pon. Pian ne panegu aku. Bulu. Bah. Kubah. Kulu anu. Kubah. Kota Latin punya lemah. Boleh musik Kang? Boleh musik. Baik. Tina dah abang alto. Mun terbang hadra mun neguk korbion gerua cangkema tampang cak nareng madura cangkema mun maring miring mbak na tak kok mararia mun kube lain berema perak bibir ceng-ceng oh bibir teguk tabu nae tengahan gebak munyina dur sak belum dikasih kantang hadra na trap kelung tak sal-sal tren agel lu tren nyaman tren pian neguk kubek tren ini langsung no trak
tring trak trak tring trak ting tang tang dung tak tang tang tak tak 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 tang dung tak tang tang. Bạn cụ phơ là bi lại tập phùa. Cụ phơ là tập phùa. Kupa Nabi le pamunya. Masya Allah ada guna norok kominfo man kan memberi abri saran roh apa pak. Bana bola beremah. Mon korpion Ya. cangkem mai tapa tabuk naik tapu. Mon kupa bibir teng teng tabuk naik tapu. Ada kan legeng. Bibir siapa? Bilang kok. Bah, bibir Hadrana. Acan kok bilang kok. Garua cak nareng matura belingker garuanya mana bibir mun dari bebe cangkem mun taon yang pian ngabesegi kau Ah, ngabes ria beuna. Mula tahu. Tapu. Yalah. Trak tring trak ting tang tang dung tak tang tang tak tak tang dung tak tang tang tak tak tang dung tak tang tang tak tak tang dung tak tang tang tak gendung tang dung tak gendung tang dung tak gendung tang dung tak gendung tang tak gendung tang tak gendung tang dung tak gendung tang tak gendung tang ot Beremah ya, kan tolong abon mula tahu tapu. bah si tapu siapa? Ceria. Tidak kah? Gua ya boleh tapu tidak kah gua. Bak nang abes ria mun la tau Hadrana tapu beneria si soro gerpas. Ah dan bon tak bagi tapu, joro tapu tidak kah beremah. Hadrana tapu. Ah dan bocah terbang tidak kah. ngawa Oh sal tadi goda na mas. kode Kode menot. natore trak 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 Dor trak 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 dor. Trak tring trak Dor. tang tang dung tak tang tang tak tak tang dung tak tang tang Dor. tak gendung tak tang dung. Dor. tang tang Dor. Mata ger demak Dor. hei mata gerak gulur Action. siapa berak nagu guba aeksan mbak na Malay ya bosoki malay meriawai. mau pas jenjang kamalan dengan kawan limaan mbak na gulur kan seguni ngajon mbak na kan tak biasa nggak mau banyak jangan tak sangkuni kaleng ngerempian trak 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 Dur. trak tring trak Dor. tang 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 tak tang tang tak tak tang tak tang tang Dor. tak gedung tang tak gedung tak Dor. Bede salam Pak Tenggi sareng Bapak Heri. Kan esorongi belagu siir kaangkui Pak Made Pak Dek tantaretan malantingan. Amin. Polana ngadepena bulan puasa. Pola tantaretan seki belun abejeng engki nyopria tuli abejeng. Amin. Setahun sepuru saya tak puasa. Amin. Muka-muka bulan datang puasa. Amin. Amin nepak na kau lo kerwa. Ayah dia Pak Namin ni. Berarti nacok lanconge. Pal amin. Maaf kau lo Pak. ya tare Pak Namin. tungkel tak gendung tak Amin. bak Dor. Turko. Nabut dur pa bagus nabuku ba. Iki. Terbedok hikmana dek tantaretan niki. Kangkui mak ngamai ngaabe bila depak dek ka umur dan ku lagi. Iki. Iya. 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 Kau le tak nangke betok. Bemabo tok pian buru. Janua. Dan kau lenas panasan botok. Ano aku cunga betok nah. Tare Kau lagi malor ke suara. Malur ke suaranya. Ya Allah, terbeda hikmah dek tantaretan malantingan ki. Ya Allah, ya Allah. Oreng odi bekal mate. Ya Allah. ya Allah pasal mata kiring malantingan ya Allah bun sepote. Pala jangan apa ya jangan kau le ya Allah. kau le tak kau sih dengan ya Allah Apa jangan jak delita punya buka ulah ya Allah Raja dosa kau le matua. ya Allah Kau le tak apa jangan apa jangan ya Allah Arya boleh tabrakan ya hei ya Arya
apa ni tabrakan po. Abo aroma cai. Bocah ro seruan. Paling abo tukang main, tukang adu najem. Betul. Pas abo tak abo jeng bermabilo mati. Boya marah apa banyak syukur ra ka Gusti Allah. Ala munring tak abo jeng pas alako untung romana tingkat telo motor apa empat tak kira norok kacureng pas teki ceke belabun sepote pas ngangko tak bojong kan berdejeng jai ya Allah Rasulullah Ya atau buat tepak ra. latin adalah kamu dodang darah Jadi pikiran maraja. Benih berak bek nasi engak tilema carian ongko engak kian. enggak semati ya Lagu nasi setoran boyo sepeda. major Sabana lah rampas buat na ya. mau berak jinjit mau tang malolo Orang setore ya. Tina mak nah dulu ya Tina mak tada dolon ko. oh ya Allah kening tantu ya Allah Tina. Tina mak tambah tada. Kina. Ya Allah. Ya Allah. Apa je kau lama tua? Ya lah tidak sok hosok ra ya. Menter te rampas sepeda kau. Tidak ada lawan pas. Bodoh pamanan wa. Kalah pamanan. Napa ngoi tompak awas? Tidak wa jalan Ra toko. si Ira ya. Si Ira tore ah. Ya Allah. Oreng odi bekal mate. Ya Allah. Buntu labun sepote. Beremah abang pun tak pasal bejeng. Odi etunya tore pangas tete. Oh ya Allah ya Allah. Dalam kopur mata tete. Trak tring trak. Sia nangis ku beunah. Oh ya Allah. Tung gentak gentung. Bah, di marah bodohku penorok Kau seseku. berat sapi wade. Bila nyabe depak kendede. Ku mendok tak pusang. Sapura Rasa takut pada bede. Apa je kau lama tua? Ngapes beten tu saraja. Oh ya Allah. Bila boleh se atau beten. Tak ting tak tak dung tak dung tak Dung tak tang dung. Dung tak tang dung. Tak ting dung. Siasa sekunen. ya ku pernah tata loh Dung gentak gentung. tang Bemarah si Ira gantian iya. Jangan ngono lagi ya, Pak. Anu berak na buah. giliran Jangan kau yang di mana mana. ku pernah patrolan bung Oh ya kolbor Allah. gelung gentak gending tak Orang mati adanya benar. Hei, bila lah tompes arwah tade nyabena. Arya bodoh terus senang, mun tak ada terus senang kok protes toron ngaria. Boy ini mah orang mati numpak sampan kan coba. Arwah berarti tak apa jeng kentayangan. Ya marah bodoh terusan nak. aja ngosok abol pada terusan nakano Kok terus tahu Apa juga kau belum tua? alawak dapat tepak sininggu terus sampurna. Baik. Asik irba tepak. Mangkan ada Mangkan namun pada ring Marah ngomong pada ring maca di Makanya coba jadi aku Kok belajar anda di boleh malah itu tebangku. Timun bantan dia boleh kok kok. kok syuting ri apa Buat apa Enggak apa ngosok kan tak lebu Dalam gua dulian. Ya pak dekan dari pabrik engkau apa? Bodoh terus senang. Lopot ya. lopat Mangkan engkau jakal bangkal mah tak lopot. Apa juga kau lama tua? Tung gentak gentung. tang Ada. hosok ri ae Orang mati adanya benar. Hanya Astagfirullah. dalam tanah. Ya Allah. Paling gerungan nana yeng ira paling. Panjenengan
parukun bi pele tatang kena. Ya Allah. Bila mate mata etina. Trak ting tak Jar. tak dung tak dung tak 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 tak dung tak. Lah. Ya. Wah, tidak. Ai Kira- nyerap pria. Udah beri bintang. Tina. Engkau bela main air. Oh. Main nggak kasih mati ya. Gak mulai depan ada bintang. Oh ya Allah. Ya. Gelung gentak genting tak. Dan macam paranan hari aja. Tina. Ya. Ngirit Lamun odi terus sampurna. Ya Allah, bojo nggak kau lemah tua. Cukan banyak atet carana. Saya takut nak bulan. Kau lemai nga dek satu jena. Perak Martono sobung kikina. Trak ting trak Tang 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 tang. Dor. Ngosok ku banala. Buat nasi ira lopot paling jiria. Ai Jiria lo. gue. Dung gentak gendung. Ai. Gelak ngenas. Tak bisa buat lopot si ir jiria lah. Ah bodoh ya. Lamun tero odi se ontong. Yalah kau. Ai. Tore nyeper kapak kampung. Anu ini cuma bulan tak keluarga. Lamun toju ce aja rukong. Ya budeng kudal beromi bedah. Perak Martono pepe nakil pong trak ting tak Ting tang 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 gendung tang 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 gendung gentak Dor. ngosok. Seka dua tak usah nuro. Ya Allah. Engkau ngajarna boleh. Dung gentak Tinggal. gendung. Bodoh ya mun pakun dusun nih. Bada cewek mak ngangkui jilbab. Kalampina mak berna coklat. Kacamata mangangkui geleng. Sayang sakone gigina Rang-rang. Gelung gentak gending. Dol. pada maaf. Esak lah. Apa aku pak? Esak. Bawa najak manger. Demak ada sabana. Ya Allah. Kalau nabau ya Allah. Tin najak nyebut. Konsentrasi. Tenangkan pikiran. Lihat muka saya. Cok celeng. Berarti najak tegesi. Apa je ngomong tua? Ya. Lihat celeng. Bah. Lihat muka saya. Di hitungan ketiga, Mbak harus tidur. 1, 2, 3. Cok ceng-kancengan. Buat mau nanti ilmu cok ceng-kancengan. Ada soalnya tanda abdi ilmu kang kok. Iya tak usah ceng-kancengan. Orang yang dipegang saya akhirnya. Dia akhirnya jadi tak kerja Bukan ya. dia hipnotis. Bah, hipnotis dong. Pada saan kok. Untuk orang yang saya pegang, lihat gigi saya. Temu cok. Tidak tegesi kok ya. Apa gigi? Iya kalau paeng. Gua tak sadar. Lihat mata imam. Di hitungan ketiga, Mbak harus tidur. 1, 2, 3. Mana jadi amun ceng-kancengan. Ini pak. Bojo ngomong tua. Tatap saya mata. Ya lopot ya. Lopot ya. Ini pun tak sadar. Jadi acar pacaran mau pinggir cereng.
Saya lagi datang. Heeh. Anakku sadar. Iya. Bayi janjian now. Pas saya lagi datang, au boy cetak. Mek to apa Takut tata colon. Ban mak tahu. Anggo sekut. Ah sekut pacaran Sekut nangale ewain ya. Sekut nangale. Bah, tatap mata saya. Tatap mata saya. Di hitungan ketiga, Mbak harus tidur. 1, 2, 3. Bah, Lopot. mak mbak nasi tedung. Ada di penangkal. Maksudnya? Mantap. Oh, ada gendeng awana. Konsentrasi, lepaskan pikiran, kosongkan pikiran, tenangkan hati, tarik nafas. Tedung lah. Tedungongku. Orang bila lagi cabok hipnotis, hilang kesadarannya. Iya. Enggak jayo. Nah, itu yang main. Bah, masih saya nyoma-nyoma, di nangkok ada. Boh. Lah dina nerongkok be. Boh. Dem, orang mulai cabok hipnotis biasanya berkata jujur. Jujur. Tak kira lecek Tak ya. kira lecek. Terbukti? Otik tanya lagi. Nang ke dia. Iya. Untuk orang yang saya pegang, benarkah saya suami Anda? Bukan, Pacar Anda? bukan. Bener? Jujur no. Ya jangan ngaruh lain poten. Bah, hipnotis. Hipnotis tak enggak. Hipoten. Tak lalaki. Benarkah untuk orang yang baju biru ini suami Anda? Bukan, Pacar? bukan. Ibon yung kuan no. Jujur kan? Jujur. Untuk mbak yang saya pegang, benarkah itu yang kurus pakai baju hitam? Benarkah itu tak ada giginya? Benar, Ai jujur. Karek Husena? benar, Kelpong? benar. Ay, itu tanah kijoria lah. Engkau lebur. Ya boleh. Sadar. Lihat tangan saya. Sebentar lagi Mbak akan melihat penampakan. Yaitu Takut dia. Tuyul. Ya, takut dia. Latem takut dem. Lihat, lihat. Latem takut ngodem. Mbak, 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 nah. Itu yul ada ubun nang ko lancong. Mbak nggak tuyul. Iya. Mbak, nah juragannya kata tuyul. Lihat tangan saya. Sebentar lagi mbak akan melihat penampakan. Apa? Jenglot. Ke atas tuh, di Lihat atas, lihat, ke bawah, lihat. ke bawah. Good. Nah, ini ke bawah. Mbak, nah. Saya kemana jonglot tuyul. Kanu kok dekane beko. Lihat gerigi saya. Ya, Ya. telunjuk. Tadi nah lain babu lain masaan. Nah, lihat nih. Nah, Sudah. lihat. Ini kagak buku nih, Pak. Bapak kening sadar ini Ini ya. kayak sadar. Adalah apes lah. Ya aku bukonnya. Dina. Lihat telunjuk saya. Mbak akan melihat penampakan. Cukup lajur. Oh, cukup lajur nih tasik jira. Lah, Apa? mendingan lajur. Mbak nama nondok. Nggak ada kecuko apa? Kedua kalinya, Mbak akan melihat gawang Barcelona. Nah, anganga. Ah, itu kan gawang itu. Mereka gawang jolok nangkok buat nah. Sekerok kada. Kema, Pak. Kema, bawa benih kerok, Pak. Anapa? Eberon. Bah, benih beron, Pak. Anapa, Cak? Kerpos. Pada bayi. Kang, empian ngaji ki, Kang. Empian ngaji, Kang. Ban teningin ganja gula tak ngaji. Maksudnya nang ibeng kono empian ngaji. Wah, gula nggak bisa napa langker, Bon. Weh. Empian tak sekolah. Wah, sana nggak bisa napa takulaan gula. Gula nongkok nyingke. Ya aja tak pernah nyaman ya. Empian mak kurang ajar, Kang. Aduh, Nah, sakit, empian Pak. tak ngabeseki, ha? Sakit, Bede Pak. seran nang yadek, Kang. Pak, Kan Pak. bede pak bapak, bede bebo, mak kurang ajar empian. Aduh, sakit, Hah? Pak. Sopan santun kurang angkuy, Kang. Sakit, Mak mulai Pak. gelem kene karep aku jama lolo kurang ajar empian. Aduh, sakit, Pak. Iya sakit. Sudah pada bokol jaring kau saya bokol. Nyetrum. Cek saya bokol dista pan sebab dia seru sakit. Maksud tempian nih kak. Anu apa kan Joko? Kula terus kenal lah, Mbak. Terus kenal lah, terus Se, odingan. kase nggak mulai gelem empian pas langsung ngajak kenalan, cak kula tak ngusuk kampian. Kan aku petugas dari kominfo. Kita kok petugas dari Dishub Kominfo, Mbak. Kula kenalan dulu, Mbak. Mustika, cak. Kula Mus Mulyadi. Napa mangalengan kan terus kenalan ten? Kelo. Nggak cinger.
Serampian. Mustika. Kau lemus Mulyono. Mus Mulyono agak lindeng. Mbak nah. Mongko mus kimus. Ya. Saya tepat nawin mbak. Logita, Cak. Hah? Logita. Kula Logiono. Logianto. Alala. Baik. Lolono. Ada gigina. Mak ngosokan pian kancane kalau mula akero orang ngapon tua ngosokan. Tahun ini ya. Tekan gerong kok kan dilakin mbak. Kadok, Cak. Ya ada tak kalah kawat tinggi mata umpe. Berapa? Ini kan di kau lempe ndak tekuk tuh ngarai ting atas. Mpian tak todus. Mak todus. Mon kula todus, Cak kula Yakobini nempian. Ya toh dus kok lah tua. Kula kita ndik lake mau mingkian. Anu ya, malam marah kedua. Ya. Pakul 2 ya. Kata hadut. Entar nyama saya sinamin mbak. Nyaman aku les asli, Cak. Hah? Jihan. Hah? Jihan. Kula Jito. Jiman. Tidur para siang. Mak Jidu juga. Berarti nama Jito. Carmila, Cak. Karyono. Karminto. Kareto langa. Demah dagingnya. Ada. Arak demah. Sep. Bisa apa? Jadi ya. Nyaman kula bener intan, Cak. Tandi lake pak. Nah, Tandi lake. mata andi aja. Nik bakal. Mata andi ah. Bula terokati kasanto. Aduh palang. Bon, tentang kira palang mana lagi boleh kale. Kula laki ampian. Ana apa? Aduh palang. Mana apa lek? Jampian di kula tenggian kula, Cak. Ketika mata tinggi aja batu jenjet. Kula sampai tak pantas bimpian, Cak. Mabih tak pantas. Engke ya beseki kerua. Tojebe kato ye jana sanam. Aja miranam tuh hari. Ya, apa jadi? Udah orang bini aku dungan pakai rok lancang. Biar ho tahe dewana sanam. Sanam tum hari. Apa artinya itu? Parten. Kolek na goning ke kacamata. Abraham. Anak amratun. Ya. Cak ambuja nyanyi-nyanyi, Cak. Abyaha sitaha jayem. Tujeba tukana jayem. Buat mangalak kopi. Tujebe kato ye jana sanam. Biarhu tahe dewana sanam. Abyaha sitaha jayem. Tere bahu jana jayem. Tujhe pe kato ye jana sanam. Pyar hota hai dewana sanam. Abyaha sitaha jayem. Tere bahu jana jayem. Tujhe pe kato ye jana sanam. Mak pas lajune arayu. Ha ha. Dunisra dekatika mak bodo dua. Ambu. Mak perak lakon nyanyi-nyanyi boy, mak orang ajar mbian. Korang nang bagi ah. Kula kanjene ka bedo parlona. Bedo parlona. Bapak lu nana apa mbian? Mbian arayu-rayu ka kula napa? Asila teroko. Mbian ro. Cenua. Kula sangkun dik lake, Cak. Hah? Kula kanjene ka nyare lake, ini kakan lake na kula. Sa si kemah. Nikat. Maksudnya kalah. Telong kok mau nakodungan kalau pae. Masa dah? Bari abah nama nabong dek. Engkok takok, mbak nro nabong-nabong. Kula mata nabong kula sial, Cak. Si kasial. Nih kak suntega tak kening didok to rebi kula tak ebeki. Maksudnya suntikan apa nih kak? Asuntega kabeh
kabeh can kan biasa anak kula cak bebini mak bisa lalake Kok sesuntek tak kabeh. panapa lalaki kabeh Ada tak kirim kabar Biar tak balik. kirim kabar di situ Bondo. Ah, Satu provinsi, ini kayak di situ Bondo. juara 1 Juara sama satu. Ya ruang kok maksud tangkok norak suntikan ruawan. Mbak na berak iba kentang ya, buka cocok wer aku nih. Bah, benih cocok aro yo operasi dia nim. Aduh, laken kula lecak marani kaki sontega beremak aja. Maksudnya lecak bereman. Kene kak bosen nak beremak laken kula. Wah, Kau mak ni lecak aneh kau tiku kak. Ah, wah kau likan ki iya. Jareng kok perak suara. Oh. Mas, anlaban tak usah tek sontek jak. Tina Ken, rala, Dek. cok putus asam ya. Maksudnya beremak nak Nika raja. asuntik lalaki nika pon umum. Jadi nika mun apa mengurangi apa im nak kanak. Jadi biasanya di anak tan di anak tan. Mon setahun sedimin, nikah bebinit norok KB. Samakin ada pengimbangan lalaki panorok KB. Mun kula terondi agar wah. Dia sering ulah tua iya. Tina. Empian kerok cak tadun di anak. Pemerintah nika cukup adil. Jadi orang saya tak mampu. Perak ngaremet anakan bila ada rekin sobungkan posang nih serkaring Kula tua. anak mun polan sapolo bigi pon cak tapi kula pikir. Bermajalan namun tak boleh bikin. Ya. detek ke lumak berapa maingat. Bos apa poler ya? Mulai gelek nang ale bini kok nang jak ne serah. Ada akan bini nang kok. Coba anu apa tanya Agi jak dari dimanya mana. Kula dari bisa malandingan cak. Hah? Desa Malandingan. Oke. Maksudnya no mau gak kominfo? Bakula nyari laken akula kan mulai gelek cak. Oke. Kan laken akula kan norak kabeh. Bener. Ah. Kula norak kabeh kia. Oh, sukses. Sukses kula cak. Thank you ya. Bah, kenaikan apa? Tak norok. Ato. Maksud tak jadi anu suntikan. Ah. Jadi jirat sebini tak percaya pangaran nih kibu kabung konjeria. Ma- Sulah datang dan jo. Bok. Ya jirat so asuntik jira oleh Nah. suntik Kula kabe. sukses kan. Kebetulan kau ulah Oke. lebet kanjene ka kebetulan. Oke. Kebetulan kaulah andik masalah sarengan pelayanan. Terus ning acarana kangguin pelayanan. Bareng macaran agak. Prosedurnya. Oke. Ah, mun terus oneng kakak prosedur Ya, ya tare. Iko tak percaya. Sebini jelok nggak tahu. nah, cok mongkor aneka benih sarom ben aneka sesuai dengan keterangan dari Kepala Bidang BKKBN Kabupaten Situbondo. Kenapa BKKBN? Badan Keluarga Berencana Nasional. Oh. Ya dek, ya bodoh surat godin. Bah, Surat kabeh. Oh, Mun tak tahu jok ngutak. ini alur khusus proses pelayanan. Artena umpamana beda anggota baru ingin mengikuti suntik KB. Pertama, pasien terus berangkat langsung menuju PPKBD. PPKBD. PPKBD oneng. Ah, PPKBD Pembantu Pembina Keluarga Berencana. bener. Nah, Neng desa kan nih setelah kak. itu dirujuk langsung ke PLKB. Ah, PLKB petugas lapangan keluarga berencana. bener. Setelah berkumpul di sana langsung bisa ke klinik KB, bisa langsung ke kantor desa, bisa. Bisa. Nah, pas Ini makin untuk alur proses pelayanan. pelayanan. Mun beda keluhan pengaduan. Kalau ada pengaduan keluhan bisa pasien langsung ke kotak pengaduan membuat pengaduan apa yang jadi pengaduannya. Oh bener. Terus dianalisa. Analisa. dikoreksi. Setelah itu dicarikan pemecahan masalah. Ah, Dan setelah pemecahan masalah ditindaklanjuti oleh petugas. Oh. Itu baru ditemu. ngerti bon? oneng Cek pon. kok takok. Cok kok tak kok mbian pon. Keke. Ah, Mangka mangka nanti niatan asuteka dan hubungan binika mah ya terakhir. laguna datang boleh dan nak. Ya. Laguna ini nak beda pengajian Iya, akbar. cok perak hiburan malolo. Cok perak hiburan nasi Jadi tohui. pernyuunan re penting. Ah, Jadi arwah semestena arah ki lanceng. Ah, Karena area apa? Keadaan sudah kesalahan teknis. kesalahan teknis. Ada cerpen di belakang. Betul. Arwah cari tanah ya masalah KB. KB. Oke, terima kasih kepada panitia petik laut Ya Melandingan. mudah-mudahan
rezekina itu ruagia. Amin. Duken cok bakal lopai pada selama Pak Tinggi. Berema. Sambi bento. Pajak. Derua. Martono CS bersama Disub Kominfo. Kominfo. Mohon maaf lahir dan batin. Betul. Humsikum wala nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Patrol Giat.